boş bırakılan yerlere uygun ya da kayıt Maalesef. قانون كلي Maalesef. بقول يعني بناوي قانون كي يعني مثلا كلي يعني دائمية يعني قانون genel genel يعني عمومية يعني genel بقرار يعني genel بقرار وكيف مش هر نوع مكالمة دروني هر شيء خبردان أو صوها بدزي ودهم دري خدا مرة خبر ده كي رفتار مرة محدود میکند که يعني گیدشات ما أو كمرة وصا sınırlandırmıştı ki ve menzilet man را پایین می آورد و منزله مجی يعني مرتبه و منزله مرجی وصا برجر دخینه گفتگوی ذهنی منفی بحساب يعني أو گفتگو يعني خبردان و tartışma که ذهنية که منفية يعني olumsuz وبحساب يعني أبيا شدبة أبيا تي أو كذب يعني مثلا مي شود يا مي آيات مي شود مثلا مي گوید گوتيا نابه مي آيات مي شود مي زند مي كند يعني النبرة مي شود ومي آيات ده aynen ama mevzuata mi ayet evi hoştur bence mi şevedi. Maalesef. بله حساب مي آيات بله aynen بله بحساب mi ayet yani hesap ki. بله بله Daha hazar nef. Ben hoştur nasıl az ona? Beli mi ayet hoştur ti. Bale. Maalesef. Daha hazar nefer der şehri Rom daha hazar insan bajara Roma'yda yani payitakhta İtalya der nokta باحتمال صدور مسؤولية قضائي باحتمال يعني دركتنا محافظات يعني قضائي يعني بيجن عدلية ومحكمة برای نخست وزير إيطاليا يعني أو شيء يعني yargı koruması çıkıyorsa bizim yani. Mane. برای نخست وزیر ایتالیا جبو başbakan İtalya dest به تظاهرات زدند دست به gösteriyor kırına mane. Yani daha hazar nefer şehri Roma'da de dışbu çe yani bir ihtimal jbu ev kanunu ki avaş bu ki nüfus vezir ki ana mümkün ben korumayı der ki ve karşı da şıkrına gösteri kırne. اقتدار قوتيه اعتذار قوتيه افهم مش خنابن اعتراض دبا اشتراك عجبا اردو لا اشتراك مثلا قاتلم نينا وانا القارشي درت كلام تظاهرات كان تظاهرات قارشي تشتكي يعني وانا مثلا خازن قانون كي داخل كو يمكن يعني دخل المازق كي جرى شيء كان او كان وانا جشد كان جرى اعتذار نابا يعني اعتذار كان شو وانا عليها ويدات كن يعني نكو اعتذار يا اعتراض كن از نابنا اشتراك واعتراض اذا شو معصم تدا اعتذار مثلا اعتذار كاعتذار ما demek ki daha ويدا عذر تخازه يعني عذر جرى عذر بينه صانين وانا قاشي gösterit كن كان برا قانونك يا واد در نكره ماله هم زمان با دیدگاه‌های مطرح شده yani evya C yazılan ve soruya mevdudiye C bu. Mele itiraz. evya C işaret bükün. Tamam o zaman. Kalem ve kağıt. Mekriye yazılan من حاضرة az şey etkim. Hazır tırbak çek. Beni. ama okey amen navi çiğ tablete ما بكره السري بلا يزاج يعني çizgi مزجي no أزرم ياخذ اجي فهم لكن no أتكلم كأزرم ماله هم زمان با دیدگاه‌های مطرح شده yani مقارن beraber بمان گروشی که هاتنه تحقیرن و هاتنه önermişkirin در زمینه افزایش تعریفه واردات محصولات نهایی کشاورزی دقونیه يعني زيدبونا ناسكرنا وان جالري محصولات نهائية أبي مملكة يعني أبي طارم يعني بسي درصد بسي صدي سي يعني نقطة %3 ne uçası %3
نه %30 ها %30 ده %30 جسادي سي مثلا سي قوا بيبه او يا 30 قوا س بهيبه ها او يا سي aynen tamam. درصد نقطة برخي أنواع ميوة انكيج انواع ميوه ومركباتها افزايش يفتاس يعني انتي ببيجن اوكي نابيون شنو ميوه النكتار نين نكتار مركبات اه مركبات النكتار نين اظن نكتار شيء النكتار يعني وقع او الشفتالي مفتالي يعني نارنجيه وانا تشتري صح نكتار او كيكي وك رنجي وك هرمي نظام طعمه ولا نظام شيء يعني وك او كيلو اجني ما خوخي نكتار بين مركبات نارنجيه سيدا اري نارنجي يعني نكتار نارنجي حسب بنابه نظام هناك نكتار او كيفيه özeviyye سيدا Nektar onun özüdür nektar. Nektar nektarî dibêjin nektarî ew kekî meyvekiye wek sêvê wana wisa feqet tema wî ne weka sêvê wek eva xoxê yani. Tedbir hinek tisala dinefsine ve nektar biya şeftalî û esra bizim qaysi û nektar yani ev ab üzevi ha. İşte ev mesela vak şeftaliye wana ev ya avanane. سيدان مركبات سيدان سيدان مركبات دبين ليمونلوك İşte limon نارنجية بله tamam مركبات افزایش یافته اذا اف سی درصد زیاده بیه چه زیاده بیه بله نفسا اف سك زیاده بیه ام ببیجن تجویز زیاده بیه تجویز نابه قسمت زیاده بیه اوجی نابه سهم احتمال نابه قيمت دبا olabilir دبا كو قيمتي وانا değeri üzerinde beni evet beni hoş سهم لا باراوي دين لا değeri üzerinde değeri بله قيمتي ويجز بالصديسي لزيربيه اما ايش برترين روابط عموميه شهرداريها يعني konferansa en بلندتر ilişkiye halkı او ام بيجن بلديه طهران وكلان شهرها وان باجاره ام بيجن متروپول يعني وان باجاره مازن ایرانی وكلان شهرهای ایران هفته گذشته نقطه شد el konferans چه بود yani normalde mevzuka yani gerçekleşmiş. Berguzar. Gerçekleşme yani. Ne misin? İcvana bertaraf, berkarar, berdevam, berhava şu iptal yani berguzar yani gerçekleşme. Evet. Seyda berhava çiye Seyda? Berhava yani boşuna yani mesela bir Türkçe pek kullanmışken. Tamam. Demin berhava zadaki de min berhava şu. يعني برا شو يعني ايش قبل بلداي شو يعني مثلا دي انت جانب كرمانجي هم دم اويرا شو يعني بهوا شو او برباد بو يعني جانب برباد جد بيجن برباطا تركيا و كرمانجي aslında berbade yani اوجي بايرا شو كي بيجن يعني eve berguzar مل berguzar yani güzel berguzar ki bu مل اي معنی سیاست وزارت آموزش و پرورش سیاست bakanlığı öğretim ve eğitimi ve sazmanı hususi sazi sazmanı mesela yani kurumu özel yani özel sektör ona nokta مدارس دولتی به بخش خصوصی است و گزاری و نمایی و گیری
واریختگی واژگونی اوانا کیجا وازگونی نه به وازگونی سیدا آتوس نه تا آتوس که واژگونی یعنی برواژی من yani آتوس که yani او نه به وانمایی اوجی نشاندانه gösterişe gösterişe واگیری اوجی yani پیشیاوی گرتنه نفسا bulaşma واگذاری bulaşma واگذاری devirkerine vaguzari seyda atama bele yani atama devirkerine vana vay وارختی اوجی او ریتنه زون واري اوانا وي هوايه واجگوني شو برواجيه اوانا مربجه كيجا مربجه يعني معنوي اوه يعني özel sektör سياسة وزارة آموزی و پرورش و سازمان خصوصی وگیری مدارس دولتی به بخش خصوصی است يعني مدارس وياجي وگذاری يعني جوان هذه جواگیری و گذاریه يعني أظن واگذاری جواگیری خوشتره يعني أمانا رابون الدولة مدرسة دولتي أو كرنا أطنش كرنا شو كرنا يعني دبي سیاست وزارت آموزش پرورش سازمان خصوصی yani bana dibê siyaset avan dixwaze ku evan mektebe ew ki yani eğitim û öğretima yani devletê teslimê ew ki teslimê özel sektörê ki bele îja ew teslimî wan bikin ha evet ku ew be ew atamaye waguzarî xuştir وگذاری daha hoştur ortak akıl ev lazım olan varihteki mümezzekir dibe damar sistemi kija varihteki dibe damar sistemi nizanım damar sistemi vallahi her yalnız bir çalışmayan nizanım evet damar sistemi eyvallah Nalu varihteki çok saçın kabili misin ha? Varihte, benim ne ki? Varihte? İşte varihteki. Varihteki. Terhev menemizden varihteki. Ben zaman bejim yani kesin tişteki yani varihteki. Richten yani mana dökme. Richten dökmektir. Richten dökmektir. Ya ve seri bebe damar sistemi nizam eviye pro خشني نجمة بله ظلم بله aynen بله نرخ جديد بليت أوتوبوس در جلسة 11 اسفند ماه شورای شهر به چیک نقطه رسید يعني فيتا نو بليت أوتوبوسا de oturuma 11 ماه اسفند شورای yani باجر بچه رسید به تصويب مصوبة استصواب صايب شو تب معنا عيني تنتين تصويب خشة تصويب بان بان زلمة اسفند تدا ما yazma مذكر بمارس اي يعني اسفند ان انا انا ما فارسي اوكي الهم نانيرا بله فاصلين يعني نيفي جوي ما دكامن بري وصا يعني طم صار اول كنين بله her sal قضية بيا أسبقين امتنا her sal صديها 1000 نفر بخاطر سیگار زبون سیگاره هر سال 1000 نفر انسان دیگران جان خود را از دست میدهند هر سال به 100,000 نفر
جبونا جغاره وفات کرن دسته و یعنی جانه يعني بروح جبو قطان جبو جغارة غيره نگران جبو جغارة غيره ها جبونا جغاره غیره tamam قدس کران دیگران tamam duman demek ki duman var tamam biz buna o zaman emçi bizim bu hatırı dudi sigar ya bukhari sigar dukhaniyeti بدودماني بدخانيات عربية دود أم بيزن دخانيات بيزن ده طبعا دود دود فارسية دود فارسية خاطر دود السيجار بله بخاطر بسبب يعني دود سيجار دیگران بسبب دوی جغارة غيره جان خود را از دست میدهند بله بله سيدا أبا حشتا هذا بيجم أبا حشتا هذا بيجم إذا سيدا بيه در کاهش خطر بیماری فراموشی بسیار تاثیرگذار است. نقطه در کاهش خطر بیماری فراموشی بسیار تاثیرگذار است. بله جناب. کم کردن تهلیکا نخوشینا فراموشی یعنی اوا unutkanlık yani unutkanlık Alzheimer وان بله Alzheimer وانا unutkanlık yani زیاده تأثیر کی دیله ایجا چیه که زیاده تأثیر کی دیله رفتار در کاهش رفتار استاد دورانش نامه کردار جی نامه گفتار گوتن اوجی تکان اوجی تکان بمعنى هاج لرز حمله امانا توی نخوشی زیادت کنن ورزش سپور در کاهش خطر سپور کم کردن بین نخوشی دا تأثیر که زیاده جرایه خوشه aynen öyle aynen بله كلام كذا هل يكشف حكي بلا بالي سيدا سبك بله ابتلاء بمرض كمر درد يعني مبتلى بونا بنخشينا ام بين فطري يعني وانا از نقطة مشكلات بيرسونيل ارتش امريكا بشمار ميرواد يعني مبتلى بونا مثلا بالفطرية وانا مش إجا نقطة شيء مشكلات بيرسونيل عسكري أمريكا تي حساب كده إجا مشكلات از بزرگی مشکلات يعني قاشنينه از بزرگی هر دوجه بلونه اما بزرگترین جوان هر سیار بزرگترین جوان هر یدنه خوشترته بزرگتر جي اسمه تفضيله بزرگترين جي اسمه تفضيله اما بزرگتر مشكلات خوشترنينه وكي بزرگترينه خيلي بزرگ پر يعني مازن او جي قرش يعني بري معنا زيادة ده إفادة كرن اما نه اسمه تفضيله اما بزرگترينه وبزرگتر او هردو اسمه تفضيله اسمه تفضيلا اب بزرگترين خاشترتي aynı صح كلام كذا ما لقد كلام بله زمان در این که شخصیت هر انسانی بیاد که شخصیت هر انسان به واسطه شناخت به واسطه ناسکرنه شک نمیتوان داشت خودتان شفه نایکرن هم بیزن در این که شخصیت هر انسانی به واسطه شناخت تشكيل ميشات شكل ميجيرات منشأ إشكال دارات متشكلة شكل ميلاد متشكل إشكال دارات وقت شناخت إشكال دارات sanki sevkisinde. در این که شخصیت هر انسانی بواسطه شناخت شكل ميجيرات يعني بواسطة يعني شناخت الشكل دقيقة تشكيل مشابه يعني تشكيل دبا شكل نمیتوانداش اجوان هردی يعني جای و جبایی بله sanki شکل میگیره daha خوش باید که لا خوشترته وانا سيدا يعني جواب هذا تشكيل میشه بده تشكيل میشه بده جهر دیا یک نه
نه خبره و به شکل میگیره راست هر دو پرنیزی هم شما نورمالده جان اوسط کن اردوان اوینات کن دشقا پرنیزی هف دیویژن شکل میگیره راست بله زمان از آیازده بیجم شکلگیری تدریجی طبقه متوسط و اندیشه تجدد در دوره قاچار خواست مشروطیت و حکومیت قانون را نقطه دارد بله شکلگیری تدریجی یعنی شکلستاندنا یواش تدریجی طبقه متوسط یعنی orta tabakadaki yavaş şekilstandın ve endişe teceddüt ve çaba. Endişe ne olsa Seyda? Endişe yani emre bejin düşünce. Düşünce yani düşünce yani yenileme yani şekilgiriye tedrici tabakî yani orta ben orta beri özellikle orta direkt mesela orta çık ve nabaki Türkiye menjera yani orta sınıf işte fakir zengin orta şekil girtine ki ava hedi ava tabaka mutavasıt yani ve tabaka orta yani o endişe teceddüd o ev düşünce o fikra yenilenme در دوره قاچار در دنیا قاچاردا خواست مشروطیت و حکومت خواست مشروطیت و حکومت قانون را بله خواستنا مشروطیت و يعني استكا مشروطيته وحكومة قانون را بله نقطه دارد یا باهم دارد با قرار دارد بشت سرم دارد با دیگر دارد وانا داجی به همراه دارد بله اوانا به همراه به همراه يعني نبينا او بعيدة از شماتن به همراه دارد دیجی هذا به همراه ده خوشتر استعمال کردن به همراه یعنی به همراه ازولم به همراه یعنی به همراه مثلا همراه اوی كنت ديكم مر دواكو بريكي باتشا مر به همراه دمشق اري aynen باهم ومصر به همراه demek eviye meşruiyet ve hükümet eviyat bejeko yani vek paralel olarak به همراه بمشن yani بله مثلا باهم چیه او به همراه yani به همراه yani mesela به همراه به جواكو ام ببيجن يعني به همراه مشو شوندن معنا مشو شوندن باهم da tune خوش بني avya fark kiye berqarar به همراه bir birlikte ile onunla yani, birlikte işte birlikte mesela rah معنى ريه همراه دلغتها هم بمعنى مثلا اوكي يعني اشتراك بدرات ده ifade كرن يعني الجمعيات بهبرابوني بهبرا ريمشي يعني بويا ويا جويبوني او كهاني يعني بين نوانساهاني دبي درada daha merdekay ve geçerli be. Seda aynı vakit bu bahem sadece birlikte manevi heye. Behemra debi kanunla birlikte. Behemra daha hoca. Evet. Hemra ezolan debi yol arkadaşı hemra. Evet. Burada kanunla birlikte. Tamam o cümle de yok. Yani debi döneme qacar ada qaca medeki yani wanji de İran'da hüküm mekir ailetine. خاص مشروطيته وحكومة قانون را همراه دارن يعني هم مشروطيته وهم جي حكومتها ام بيجن حكومتها كي قانونيه يعني انا حكومتها كي ديكتاتوري وقايدي ودنا شاك وشي انا بي هواش شكل جيري كي بي هواش وانديشه كي بي هواي düşünce كي بي هواي بهبره ماشي انا شي ونه ازولان پشت سر هم او معنوي شيء اداتي Üsteser yani mana yani mesela payxo işten payxo yani arkasından bırakma.
بیک دیگر ایجا یک دده ایدنی يعني بهاور اوجي بمعنى يك يعني بهاور ماشي انبياء اذا بشتي هم سر هم تبي يعني sürekli yani او نابه sürekli sürekli cenabı yani pişte ser güzeşten بمعنى yani para işte nice pişte ser hem belki kıyame gotiye eviye gotiye معناه sürekli memezek kerem gezman 12 seyda Resulullah seyda bele zaman kerem gezman amine bele dozda hadi bele seyda پیدایش رمان ایرانی پیدربون رمان ایرانی نقطه نقطه معنوی تفکرات مشروطه خواهان است یعنی موضوع معنوی تفکرات مشروطه مربوط به گرب به کیلو درهبیه مربوط به معنوی او جنابه مبسوط معنوی جنابه مشمول معنوی اوجي خوشنينه محصول جوانا محصول والله مرازي محصول كذا بله يعني پیدایش رمان ایرانی پیدابون رمان ایرانی محصول معنوي تفکرات مشروطانه يعني محصول معنوي تفکرات وان انسانه کو مشروطیت خازن محصول معنوي تفکری وانه بله راست محصوله زونا استعمال قدر كلام كزونا بله زمان یاری از معتادان وقت بهتری از معتادان pardon yani pırre eve kusura alışkanlık adet vakt خیلی زیادی ها از معتادان وقت معتادان yani evane ku evkin yani uyuşturucu evkin nabe wan bağımlı mukadder Türkiye bağımlıydı bejin bağımlılık böyle o bağımların bir elektrik o adeti bağımlılık istikrab kırına vakti خیلی زیادی را تحت تأثیر مواد مخدر den تأثیر uyuşturucu madde da فرزیده مواد مخدر میکنن که گذار میکنن پیش سر میکنن سپری سرگرمی گذاران میکنن مواد مخدر سرگرمی کنند یا da گذار نه ولی سرگرمی خوش نینه نه یعنی گذاران سرگرمی گذاران پشت سر yani evcil pişti ser vardı burada hat şu mana yani kuş pay kudelim speri evya speri hoşture speri çiye zaman speri manavi çiye yani speri yani bir havay darbastkin speri de bir harcamak da yani harcamak darbastkin mesela süperi şodan ez olan süperi şodan ölmek şeye ya vakti خیلی زیادی را بن تاثیر آن مواد مخدر درباست کن یعنی وقت خود ویداده بیاوی درباست کن بله süperiye şوازونم اما بمعنى مريجته süperiya süperi şudan mesela دبي او كيف عمري خضره süperi şud yani süperi kerdi ya süperi şud yani evya بمعنى مرن تي يعني ويا وايد بعده فقد بيدا لا نه مرن نينه تمام ازرا مثلا دبني به تاثیر ده در باز کن yani bir وقت پیپر بله زنا سرطان بیماری است که در آن سلولها نقطه کنترل تکثیر میشوند تکثیر میشوند نقشینا قانسری و چی وصایه نه سرطان بیماری است yani kanser نقشی که من در آن دوی در سلولها حجره بله کنترل تکثیر میشه yani مادون بدون خیر و اس بدون خوشتره بدون yani B kontrol usa gelişmişti ben zededim ben شو kanser mesela uğur yani وان حجرة kontrolsüz olarak zedet bin paşi dora khokhara kin kanser evaş aynen ben zona بدوني بيبه بیشتر منابعی که الان درباره اشکانیان در دست است
بهتر قايناغي كو انا ده حق اشكانيه ده اشكاني يعني او عائلكي او جي وقتكي حاكميه ايراني كرنه در دست مدى هاي الدوار يعني نقطه بمؤرخان و نویسندگان یونانی به وان تاریخچی و یازار یونانیا و رومی و رومایا عهد باستان است وان یونانیا و وان رومی که زمان قدیم بری کبن يعني إجا بهتر قايناغي كدسي مدن حق أشكانية دا أوان تاريخ ويازار يونانية ورومية أواني كبن أواني بري أوانا يعني جوان دايدن قوتيا منطبق مطابق متعلق مرتفع مرتكب متعلقة يعني متعلقة بوانا يعني جوانتي قايناغ جوانه أزولا شوكو مثلا وانا عربينا مثلا متعلق به منطبق علاقة مرتفع مثلا لهوت مطابق لهوت مرتكب لا تلفزة القرى عربي بيجي فقط مثلا عربي كلمة درباسي فارسي ببه مثلا أبيا ب متعلق ب متعلق مثلا مطابق بشيء يعني منطبق بفلان ببيع هذا معناه مطابقين نابه مطابقين بوانا مش مطابقات شيء نابه منطبق شو اوجه هكذا ده مرتكب بوان مرتفع بوان نينه متعلق بوانا يعني جوان هاتيه يعني كبتي ما زانه بمتعلقه نوصلنا يعني كبه لبي هاتيه يعني ب ومعناجي مثلا معناجي يعني دبي قاينه كنت حتى اشكانيه ده مثلا دسي مدانه عائله وانن يعني متعلقه بوانه يعني جوان هاتنا يعني جوانين بونه جوانين بونه دوانا ده شيء ايراني مثلا متعلق قران مش مطابق ومرتكب مرتفع وانا شيء نعم بس بقول معناه ونملي بلى اظن ايش بس ام سبي دوام كان دبا ايش بس جزاكم الله خيرا كثيرا سبينا